Ya implementa ya este día con el Executive Order BC No. 203-2016 o el truck ban na syudad, keta prohibi con el mga six-wheeler truck, chene pesades, de 5 gross tonnage, trailers, container vans, prinsipyando alas 6 para alas 9 del aga y alas 4 para alas 7 del tarde na mga kamino. Ya implementa ya con este, prinsipyando este día na calle del Governor Camins, Veterans Avenue, Vitaliano Agan Avenue, Governor Ramos Avenue, Governor Alvarez Street, Nunez Street, Zamboanga City Labuan Road, Junction Suterville to San Jose, y Alejo Alvarez Junction. Narunsyada del News Team Enderantes Aga Principiando na Calle Camins, ya puede nota enseguidas el presencia del City Administrator Apolgo ali na Calle Camins junto con el Konsehala Pinpin Pareja, ta obserba con el andanza del implementasyon. First day kita, no, Ara? So, sabi ustedes, after the info campaign, mucho ta pregunta cosa ba el exemptions. So, well, wala po yung mga haulers right now, although it's only the first hour. So, at this part, lighter el load de trapiko. Are you optimistic na magiging maganda yung resulta ng ating Give us a chance. This is a mitigating measure. The truck ban is commonly implemented in other cities. And the aton objective is really to mitigate traffic. Ya puede notar el Konsehala Pinpin Pareja que na mas temprano hora de alas 6 del aga, no hay presensya del PNP na kamino para el implementasyon. And observe kita, Chene, mga truck yan na siguro adentro mismo kanila, ya pwede sila obserba kay truck ba niya aral Principiada, so tumabi na sila, no, yung mga truck. But traffic di aton so far, no, and stop inante pa yung 6:30 na kamino, no, hasta ara, so far, areglaw, no, el de aton camino, bonamente, el corrida del mga bihikulo de aton. Siguro bira pa kami uli lego, obserba alas 8 or before 8 para mirakat kita kay amo el ora del entrada del mga trabaho de aton na opisina. Kaya observe yung inante, dahil de aton na PNP, ala parte na baliwasan daw, na ipalya, inante, pero temprano pagkadkel. Ya obserba el News Team kinakali Camins bien notable que tiene siyempre mga grande truck el tapasan na lugar, que no hay pwede inseguidas kuhi el autoridad por causa falta el personajes. Asigun kungo, este el primer día de la implementación del truck ban y necesita darle chance para implementa con este. A mediante el conducta del truck ban, notable, el aplohaw trafiko na Calle Camins, pero trafiko pa siyempre aliparte na Calle del Baliwasan mas kinuay el mga grande truck. Albert Luna, Dateline Zamboanga.